فاتحة صاحب المولاد والأم الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن سيد أبو بكر بن سليم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته سيد الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد ربي ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
يا رب صل على محمد رفيق بنا خير خلقك أجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع بالقيامة
السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا صلى الله عليه مالك الأطهار مادن سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبحوا لولائه أننا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير سد إلى أوصاف طه المجتبى وعدر لقلبك يمتلع وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لحت لنا شرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أتهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نزج الوصول بمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي
محي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفرنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرنا لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل لكم بشرى إجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم وتصالتم فكان وصف فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا فضعف بالنزول لكم بشرى إجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول ساعة الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول لكم بشرى إجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه أبده منا به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغزوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالأرض الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنزى وكن يقظانا صلى الله عليه. وأنظر إلى أسرار ربي لم يزال ينقلوني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله صانا صلى الله عليه. طهره الله هماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عازم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعط وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كلمات تزيع عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف عظام وفؤادي بدي
حبيبي يا حبيبي كيف وفؤادي قد بدا بادي ظلام فتحنن وامه عني ما بدا كل نور من ثنا خير الأنام خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي كيف عظام وفؤادي قد بادي ظلام ما لي حبي إن يغيب عن ناظري ترك القلب ما لديه مستهام مستهام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وفؤادي قد بادي ظلام كل حسن في ورايا بدو لنا من جمال المصطفى داعي داعي السلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف عظام وفؤادي قد بادي ظلام يا إمام الرسل يا سند
بيدي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله مذ بيدي قسما بالنجم حين هوى بل معافى وسقيم سوى تقلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي الله باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي درعت عين وليس ترى مثل طافي الورى بشرا درعت عين وليس ترى مثل طافي الورى بشرا خير من فوق الثرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الروح يا سندي يا رب الله بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله قد عليه يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه وهو ابن حاشم الكريم شه بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدأن
حكيما شعنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى تراه في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أهات اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن الشرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت من لدى المشفع حانا قبيل فجر أبر شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز له المشفع صاحب القدر المرفع، فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحيم الكفر تزعزع. يا
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع الله
ثوابي فانظر إلينا وأعطينا به كل ما طمع يا رسول الله جئنا لزيارة قصيدنا أولا تجي منك شفاعة يا رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب واغيثنا بحياة طالية ماء وختمي عمرا بحسنا واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طه وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Masagud Ahmad Nasir SHI dan seluruh sahabat Irma Palembang yang kami banggakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat keimanan, kesehatan, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat-nikmat yang lain sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan kuliah duha Irma Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insyaallah kita semakin mengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad tanggal 12 November 2023 Masehi bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Masagud Ahmad Nasir SHI yang akan membawakan ceramah dengan tema penghalang ketaatan. Kami informasikan kepada para seluruh hadirin sekalian bahwasanya jika ada kesempatan nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ikhwan silakan mengangkat tangannya dan bagi yang akhwat silakan menulis di kertas selembar. Baiklah, untuk mensingkat waktu pada pagi hari ini marilah sama-sama kita buka acara kuliah ini dengan sama-sama baca umrah kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan ceramah agama. Mohon untuk hadirin sekalian untuk dapat mengikuti ceramah agama ini dengan khusyuk, dengan tekun dan menyiapkan alat-alat tulisnya. Kami persilakan kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Masagud Ahmad Nasir SHI untuk menyampaikan ceramah agama. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hli qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at, para ikhwan, para akhwat, saudara-saudara ya insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan daripada fasilitas nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu merupakan tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rangkaian ibadah itu salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersalawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita, penyejuk hati kita, penolong kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirah, dan kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah yang diakui, yang dicintai oleh Rasulullah, yang dikenal oleh Rasulullah, yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, saudara-saudara kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan insyaallah pada kesempatan yang sangat singkat ini, waktu yang sangat terbatas ini, kita akan sama-sama membahas satu tema yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, entah kita orang dewasa atau anak kecil atau kita orang tua. Tema ini sangat penting bagi kita semua, yaitu tema yang berjudul penghalang ketaatan. Sering kita mendengar kalimat taat. Sering tidak mendengarnya kalimat taat, ketaatan, ya. Taat atau ketaatan. Jadi secara bahasa, boleh catat adik-adik sekalian, secara bahasa itu taat, ya, amalun kulli khair, setiap amal perbuatan yang baik. Jadi secara bahasa taat itu apa? Taat itu setiap perbuatan yang baik, maka terkategori sebagai ketaatan. Sebab kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini tidak terlepas agar kita ini senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan, kata Allah, golongan jin dan manusia kecuali hanya mereka itu untuk melakukan ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna ibadah di sini luas. Makna ketaatan di sini sangatnya luas. Makanya kami sebutkan tadi di awal, apa itu taat secara bahasa? Setiap perbuatan yang baik. Jadi kalau setiap perbuatan yang baik, maka disebut yang namanya ketaatan. Apa baik? Sekecil apapun perbuatan itu, ya, dipandang baik di dalam agama, maka itu termasuk kita melakukan ketaatan. Secara istilah disebutkan, kalau tadi secara bahasa, taat secara bahasa, secara istilah disebutkan wa syar'an al-amalu allazi yardallahu ta'ala wa yusabbibu alaihi fadlan wa yusayyibu bi fadlan. Secara istilah, taat itu apa? Satu amalan yang kita lakukan itu mendapatkan daripada redha Allah Subhanahu wa taala
dan orang yang melakukannya akan diberikan ganjaran pahala. Jadi ketaatan secara istilah apa? Setiap amal perbuatan yang ketika kita mengerjakan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah perlu tak kita ini melakukan ketaatan. Perlu, sangat perlu. Sebab kita ini memang dianjurkan, diciptakan di dunia ini harus melakukan ketaatan. Dan orang-orang yang melakukan ketaatan itu, itulah salah satu cara untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika seseorang itu tidak melakukan ketaatan, berarti dia jauh daripada redha Allah dan jauh daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang tersebut adalah orang-orang yang sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita tanamkan di dalam hati kita, perlu yang namanya kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sekecil apapun bentuknya dipandang di dalam syariat itu berpahala dan mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala, tetap kita lakukan. Sebab ada perkataan yang menyatakan jangan pernah kita memandang sekecil apapun amal perbuatan itu, karena kita tidak tahu di mana letak redha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita memandang sekecil apapun kemaksiatan itu, karena kita tidak tahu di mana murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salafus saleh memberikan nasihat pada kita, selagi kita bisa mengerjakan amal perbuatan itu sekecil apapun, kita kerjakan. Kita lakukan, jangan pernah kita memandang. Sekalipun kita hanya senyum kepada saudara-saudara kita. Tapi senyum bukan senyum enye-enye. Senyum yang ikhlas. Senyum juga sesama ikhwan sama ikhwan, akhwat sama akhwat. Bukan senyum ikhwan sama akhwat. Bukan mendatangkan pahala, mendatangkan dosa. Harus paham dulu. Sekalipun kita senyum, kalau kita betul-betul ikhlas, karena senyum ini tidak segampang yang kita bayangkan. Terkadang maaf, kalau hatinya keras, hatinya tidak ada kelembutan, maka ketika bertemu sesama muslim, berat rasanya ingin senyum itu berat. Padahal amalan yang sepele. Senyum itu berat, bukan mudah senyum itu. Kalau ketemu sama kawan tuh, nak merengut tuh lah gitu. Nak marah tuh lah. Berat, bukan mudah itu. Setiap ketaatan itu pasti kita melakukan berat. Walaupun amalan taat itu kecil, tapi yang namanya ketaatan berat kita lakukan. Sebab apa? Sebab kalau kita lakukan mendatangkan redha Allah. Itu baru perkara senyum. Masih banyak lagi perkara-perkara yang baik. Nah, adapun kita hidup di dunia ini tempat yang namanya kita ini dipenuhi dengan segala macam ujian dan bencana. Segala macam kita ini hidup di dunia ini diliputi yang namanya kesengsaraan, kesusahan, cobaan, bahkan dipenuhi dengan kelalaian, tipu daya dan lain sebagainya. Hal-hal yang inilah yang menjadi penghalang bagi seseorang itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan musibah sedikit terkadang seorang itu sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dunia ini pasti ada yang namanya ujian. Kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita ketawa, kadang kita nangis. Ya. Maka ujian yang kita hadapi di dunia ini itu suatu halangan bagi kita sebenarnya. Nah, para ulama, Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad, daripada halangan-halangan tersebut,
Kita hidup di dunia ini penuh dengan rintangan halangan. Al-Habibullah Haddad mencakup 4 perkara yang menjadi pokok daripada halangan-halangan itu. Pokok utama menjadi penghalang bagi seseorang melakukan ketaatan. Banyak sekali di antara penghalang-penghalang itu, namun Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu mencakupnya menjadi 4 bagian. Yang pertama apa itu? Al-jahlu, kebodohan. Jadi kebodohan itu sumber daripada keburukan. Kebodohan itu salah satu sebab seseorang itu akan menjadi orang yang rusak, orang yang jauh daripada agama, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kebodohannya, dari tidak pengetahuan, tidak tahunya dia tentang agama, akan menjadikan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Haddad menyatakan yang paling pokok utama menjadikan seorang itu penghalang untuk melakukan ketaatan apa? Al-jahlu. Karena ketidaktahuan dia, karena bodohnya dia. Bahkan dia akan salah satu di antara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Sebab dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun, wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa alimun wa muta'allimun. Dunia itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'un ma fiha, dan seluruh apa-apa yang ada di dalam permukaan, bukan termasuk orang yang berzikir kepada Allah, bukan orang yang berilmu, dan bukan orang yang menuntut ilmu, maka seluruh kita ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mau dilaknat oleh Allah. Laknat itu masuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dilaknat oleh Allah, berarti dia jauh daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak mau. Ada tak yang pengen dilaknat oleh Allah? Tidak yang mau. Makanya kalau kita tidak mau, harus kita termasuk orang-orang entah itu berzikir kepada Allah, dan orang yang berilmu, dan orang yang menuntut ilmu. Jadi kebodohan inilah yang menjadikan seorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya dia tidak tahu tentang agama, tidak belajar, tidak pernah hadir majelis taklim, tidak pernah dekat kepada seorang ustaz, maka bagaimana dia tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pengen sholat, kalau tidak tahu ilmunya bagaimana tahu sholat? Bagaimana sholat yang sempurna? Mungkin kita sudah sholat, tapi sholat yang sempurna bagaimana? Bahkan takutnya ketika kita sholat yang kita lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita tidak tahu. Banyak perkara-perkara kalau seandainya kita tidak tahu, menjadikan itulah hambatan, halangan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita baca maulid tadi. Kalau tidak tahu ilmunya, tidak ngerti kita. Apa manfaatnya kita baca maulid? Ya. Kita qiyam tadi. Kalau yang tidak ngerti, yang tidak tahu, ngapa kita nak tegak? Ngapa nak kita duduk baik? Kita hadir majlis taklim seperti ini, hadir anak-anak Irma yang baru-baru hadir majlis taklim. Apa fungsinya? Kalau tidak tahu, tidak tahu fadilahnya, kelebihannya, maka jauh kita. Malas untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebab ketidaktahuan kita lah yang menjadikan kita ini malas untuk melakukan amal perbuatan. Karena tidak tahu. Bahkan wal iyazubillah, karena ketidaktahuan kita juga menyebabkan kita terjerumus di dalam lembah kemaksiatan. Kadang seorang itu dia melakukan perbuatan maksiat karena dia tidak tahu dan tidak galak cari tahu. Dia tidak tahu dan tidak galak cari tahu dan tidak galak belajar. Akhirnya terjerumus di dalam lembah kemaksiatan dan dosa. Faktornya apa? Karena jahal tadi, karena kebodohannya. Waliyazubillah. Oleh karena itu penting bagi kita belajar. Intinya kita belajar, hadir majelis taklim. Ya, temui seorang ustadz, belajar kita.
Karena jangan sampai kebodohan kita ini menjadikan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, musuh yang paling dahsyat, ya, musuh yang paling hebat terhadap diri kita ini apa? Bukan wong lain. Tapi musuh yang paling hebat diri kita ini apa? Kebodohan kita. Itulah musuh yang paling hebat. Kita nganggap wong lain musuh kita. Tapi musuh yang paling hebat apa? Kebodohan kita itu. Sulit tak kita mengalahkannya? Sulit kita mengalahkannya. Kalau seandainya seorang itu sudah tidak tahu, sulit bagi dia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kebodohan, ya, Allah memerintahkan kepada kebodohan yanglah kemari, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa adbara, berlari dia. Disuruh Allah datang, dia berlari. Allah merintahkan dia berlari, fa akbal, dia datang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai kebodohan, demi zatku yang mulia, tidak ada makhluk yang lebih aku benci daripada dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan meletakkan kebodohan ini kepada orang-orang yang jahat. Maka ketika seorang itu diletakkan kebodohan di dalam dirinya, maka secara otomatis dia akan melakukan perbuatan yang jahat. Wal iyyazu billah. Jadi hati-hati. Jadi kesempatan, mumpung umur kita masih muda, manfaatkan waktu kita untuk belajar. Manfaatkan waktu kita untuk menggali ilmu agama. Sehingga dengan kita belajar terus, kita akan semakin ngerti, semakin tahu bagaimana kita hidup dunia ini. Seharusnya bagaimana kita hidup dunia ini. Jangan sampai kita hidup dunia ini tidak tahu konsep. Nganar kalau bahasa kita nih. Kalau kita bawa mobil, tidak tahu cara, nganar be, lampu merah laju. Ada mobil wong laju. Maka dengan kita tahu etika, tahu cara hidup dunia ini, caranya ada buku panduan kita, Al-Quran dan hadis, ijma' para ulama, qiyas para ulama, sehingga hidup dunia ini aman. Ada aturan-aturannya. Kalau tidak ada itu, karena kebodohan tadi, akhirnya kita rusak. Wal iyadzubillah. Sebab yang kedua, karena waktu yang terbatas, sebab yang kedua yang menjadi penghalang seorang itu melakukan ketaatan adalah dhaiful iman, lemahnya iman seseorang. Ini juga menjadi pokok seseorang itu terhalang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena lemahnya iman dia. Kenapa iman itu bisa melemah? Yang namanya iman tuh kadang naik, kadang turun. Kita ini kalau baca naik terus. Jangan sampai menurun. Masih mending kalau iman tadi mandek. Tidak naik, tidak turun. Ini iman tadi turun. Wal iyadzubillah. Makanya salah satu penghalang mereka itu tidak melakukan ketaatan karena lemahnya iman dia. Disebab apa? Disebabkan dia tadi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan maksiat, berarti tidak ada keimanan di dalam hati dia. Bahkan imannya tadi bisa berkurang karena sebab perbuatan maksiat itu tadi. Oleh karena itu, bagaimana untuk menguatkan keimanan kita? Bagaimana biar iman kita mantap? Bagaimana biar iman kita kuat? Maka para ulama mengatakan yang pertama, hendaklah kita pelajari Al-Quran dan hadis. Pelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan pelajari kisah-kisah orang-orang yang soleh. Yang bagaimana mereka itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kuatnya iman mereka. Pelajari kisah-kisah orang-orang soleh. Itu akan menguatkan keimanan kita. Maka dikatakan oleh para ulama, kisah-kisah orang-orang soleh itu salah satu bala tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menguatkan keimanan seseorang. Makanya orang dulu hobi membaca kisah-kisah orang-orang soleh. Budak-budak kecil dulu kan, orang tuanya. Kalau budak tu kecil, waktu nak sebelum tidur, dibacakan dulu kisah-kisah orang-orang soleh. Sekarang sudah berkurang. Budak sekarang ni kalau nak tidur main HP, nonton TV. Tidak lagi dibacakan sejarah-sejarah, kisah-kisah orang soleh. Jauh. Oleh karena tumbuh anak tadi,
tumbuhnya anak tadi akhirnya jauh daripada agama disebabkan dari pendidikan orang tuanya. Jadi ingat, yang pertama yang menguatkan keimanan seorang apa tadi? Dengan cara kita mempelajari Al-Quran dan hadis dan pelajari kisah-kisah orang soleh. Yang kedua, salah satu menguatkan keimanan kita juga bertafakkur, merenung akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merenung gitu. Bagaimana hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kita tidak usah ngomongi wong lain, yang Allah berikan terhadap diri kita nih. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita merenung akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berjalan, kita bisa duduk. Bertafakur dengan nikmat Allah SWT nanti akan ditambahkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah kita beramal soleh. Melakukan aktivitas ibadah. Itu akan menguatkan keimanan kita. Justru sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan maksiat, sebagaimana kami sampaikan tadi, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, maka disitulah iman akan lemah. Disitulah iman akan turun. Maka tiga ini cara untuk menguatkan keimanan kita. Dan jangan sampai lemah iman kita. Sebab dengan lemahnya iman kita akan menjadi penghalang kita ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kebodohan, yang kedua lemahnya iman, yang ketiga panjang angan-angan. Salah satu penyebab terhalang juga seseorang itu melakukan ketaatan karena panjangnya angan-angan dia. Ini juga salah satu sumber kehancuran. Maka dikatakan oleh Imam Haddad, apa panjang angan-angan di sini? Maksudnya dia merasa bahwasanya dia itu bakal selamanya hidup di dunia ini. Dia lupa dengan akhirat. Sehingga aktivitas sehari dia tidak keluar daripada urusan dunia. Yang dipikirkan hanya harta. Yang dipikir hanya dunia. Bagaimana jabatan aku ini. Bagaimana duit aku ini. Bagaimana mobil aku ini. Bagaimana kendaraan aku ini. Pokoknya yang dipikirkan dia dunia, dunia, dunia. Karena apa? Karena dia berpikirnya masih lama akhirat itu. Dia lupa tentang akhirat. Dan kita juga sebagai anak-anak muda, salah satunya juga kita nih panjang angan-angan seakan-akan kita ini masih lama tua tuh. Merasa masih muda terus, sehingga kita nih kadang santai, santai, enjoy, bermalas-malesan. Nah hadir majlis taklim seperti ini, perhitungan gitu, minggu depan hadir apa tidak? Karena kita panjang angan-angan kita nih kita nih masih santai gitu nih. Masih santai. Sebab yang kita pikirin masih dunia. Kita tidak memikirkan akhirat. Ibadah itu tidak ngukur umur kita. Bukan ibadah itu nak nunggu kita tua dulu baru ibadah. Oke lah kalau panjang umur kita. Kalau umur kita tidak panjang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedikit amal perbuatan yang kita lakukan. Makanya jangan terlalu panjang angan-angan. Kita ini selalu panjang angan-angan. Mudah-mudahan aku ini ke depan kayak pacaklah punya rumah. Cuman tidak begawe. Cuman males. Kebanyakan kita seperti itu. Itu baru urusan dunia. Apalagi urusan akhirat. Aku nak masuk surga kayak beramal tidak. Salat tidak, salat sunnah dan lain sebagainya. Panjang angan-angan. Nak dekat kepada Rasulullah. Kalau omongannya bagus nian, ayo kita jihad. Jihad, kita berjuang. Mulutnya tapi hatinya ketika disuruh berjihad, berlari dah. Karena dia belum pikiran dia masih ke dunia tadi, panjang angan-angan dia. Dia masih berpikiran bahwasanya hidupnya masih lama di dunia ini. Wa ilazubillah. Dan terakhir, yang menjadi penghalang seorang itu untuk melakukan ketaatan yang terakhir adalah makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus hati-hati kita.
Haram ada dua bagian, haram zatnya dan haram dari segi hukumnya. Haram zatnya memang termaktub di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita seperti makan babi, makan anjing, dan apapun unsur-unsur yang menyebabkan daripada kita makan itu makannya haram. Ya. Dan para ulama sudah memberikan, mengajarkan, menginformasikan. Jangan kita sepelekan hal seperti ini. Terkadang maaf, kenapa kadang kita lesu? Bangun subuh itu kadang lesu. Nak sholat tahajud kadang lesu. Nak hadir majlis taklim kadang lesu. Nak berzikir kadang lesu. Baca Quran kadang lesu. Karena kita tadi tidak peduli dengan apa yang kita makan. Mulai sekarang kita perhatikan. Lihat, ada tak label halalnya yang kita makan. Karena itu akan mempengaruhi tingkat kualitas ibadah kita. Di dalam Al-Quran sebutkan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul-rasul, hendaklah kalian memakan suatu yang baik, lalu kerjakanlah amal perbuatan yang baik. Di sini suatu yang mengherankan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul? Apa yang diperintahkan para rasul, begitu juga diperintahkan oleh orang-orang beriman kepada orang-orang beriman. Lalu di sini konteks yang Allah berikan, kenapa Allah terlebih dahulu mendahulukan kalimat kulu minat thayyibat, makanlah suatu yang baik. Kemudian Allah memerintahkan beramal soleh. Kenapa Allah tidak mengurutkan wa'malu sholeha kulu minat thayyibat? Berbeda. Kenapa Allah tidak merintahkan beramal soleh dulu, barulah makan yang baik? Ternyata para ulama alif tafsir, Sayyidina Abdul Abbas menyatakan salah satu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat kulu minat thayyibat, makanlah suatu yang baik. Maksudnya suatu yang halal. Seseorang itu tidak akan bisa melakukan ketaatan kalau dia berkecimpung dari suatu yang haram. Makanya apabila seorang itu makan suatu yang haram, mau tidak mau anggota badannya akan malas melakukan ibadah. Makanya Allah SWT di dalam konteks Al-Quran tersebut kulu minat thayyibati wa'malu sholeha. Baru Allah perintahkan kerjakan amal soleh. Ketika seorang sudah jauh daripada makan yang haram, otomatis dia akan semangat untuk beribadah. Kata Rasulullah SAW, man akalal halal at-ta'at jawarihu syam'aba. Barang siapa yang memakan suatu yang halal, mau tidak mau, galak atau tidak galak, anggota badannya akan melakukan ketaatan. Sebaliknya, waman akalal haram, barang siapa memakan suatu yang haram, asad jawarihu syam'aba. Mau tidak mau, anggota badannya akan melakukan perbuatan maksiat. Makanya kita hati-hati mulai sekarang makan. Kalau kita makan, ingat makanan kita halal lah. Keperluan di rumah kita. Sekarang ini kalau anak-anak perempuan, kalau di dapur ada yang nama buluh itu untuk pakai minyak, perhatikan dari mana bahannya. Kayak terdapat bulu babi. Makanya kita harus perhatikan. Yang kita makan tuh, kita beli terkadang. Beli dengan cara yang bagus. Tapi yang kita beli kita perhatikan juga. Halal dah. Ada yang unsur membahayakan dah. Maka jangan kita, karena lemaknya kita kadang langsung makan be. Hati-hati. Dan haram yang kedua, hukumnya. Jadi dari zatnya haram dan cara kita pemilikannya itu juga menentukan. Ada barang bukan punya kita. Kita mbek halal tak? Tidak halal. Haram. Jangan kita anggap sepele. Mentang kawan kita tidak izin lagi, kita langsung makan. Atau keluarga kita, wong tua kita, walaupun punya wong tua kita. Walaupun punya wong tua kita harus izin terlebih dahulu. Walaupun punya saudara kita harus izin terlebih dahulu. Apalagi punya wong lain. Haram kita makannya. Jangan dianggap sepele. Itulah terkadang yang menghambat diri kita. Semakin kita malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang, dari mudah inilah jago anggota badan kita ini jago. Jangan memakan suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan memakai suatu yang diharamkan itu.
Kalau ada pakaian kita melakukan ibadah, solat, tapi pakaian kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau memakai baik, ibadah dia tidak akan diterima. Bagaimana kalau makanan haram tadi mengalir di darahnya dia, mengalir di dagingnya dia, ada di tulangnya dia. Kalau di pakaian baik tidak akan diterima, apalagi di dalam badan dia. Wal-iyazubillah. Makanya di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa, ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampai nangis dia. Sampai dia nangis meneteskan banyak mata. Lantas Nabi Musa berkata kepada, ya Allah, pasti kau kabulkan doa hamba ini. Lalu kata Allah, wahai Nabi Musa, aku tidak akan ngabulkan doa dia. Nabi Musa heran. Kenapa? Dia sudah nangis, sudah ngangkat tangannya, ngapa tidak dikabulkan doanya? Kata Allah SWT, wahai Nabi Musa, dia makan sesuatu yang haram, berkecimpung dari sesuatu yang haram, maka bagaimana aku kabulkan doanya? Maka dari 4 faktor ini, ya,